Ekorawa kita bota kin ka saina te bakantaya yo merena na kampana ni kata kaibu ke saina Julian Name Ship and Repairing Company Limited ona pota kin kaibu ke kiri pesa ke NSL yo ante poro roin korona na kaibu ke NSL papa kata pona tene pui mero te mita pakina are na topa te mamana ngai buki ya ape nchono ndaina meravaki taka saina yo are ekorawa ki merena te sabe peide na pepe ntarua ana kampana ni ka saina yo Mr. Mr. Weng Wentong at sa pepere na napepentararua kay NSL Mr. Teya kakome arete ibukin teminitan te puta kibukin itomen mamanang honorable teke wataras eta ko temenasan na puta kin kay buke kilipes pa manena ki kapenta kay buke yo iron te tautea kan saina dinanon na naman ni puoka ay awa de semare ni mewa awa te milyon te tarate man no Australia. Esa no abisay na ipairi kintekin na pa esa ni korawa na pepero nga yawan katsyan tapo akena kuna ni karikia kia itiran na pamakuron na ko kilipes tinanon na ipopuo ki pota kinamakuri ay katemise ano abiste pereses at pota ki bukin data ki mesinani ko eta ko tirong momento abisay yo patamning takarikira kayo ay katepi men mewa tepa may kameo men kurakurantay tepi men mewa tangkendan na ikateni mewa tangandita tawana tenga drapandan na ikame toa te mani bukini perongan o makurian takatete yana makuria ki karawan na iron mise dinanon ana pauto ka na bisaina eta kuri ki terong pa na makuria yo na kon ayata ni ka insia pe ayata tani yei ibukini kari ki enteran na te meto are kun kari ki enteran mente mani pa ayore na konan ngani te potan no meta yo na pa makuro to konani kari ki enteran isaki ete meto andi ki pana te pe yang obisenta ruan cho tapanin na nakin jeta me meteta no kaya ka kwa pe ponte meto na pe nakin iri te potan no meta e ka meta ta obisenta ruan cho tapanin mente pota ki bukin ruan ape o kari ki gente ununiki pancita yei open na ki ta po yo antara te nei no me beso aya kari ka nakin teta no yei me jeta me imeta no intiepe eta ko jobi sayo pe rangin ka kawa ki rakin na nte so yo ante terei ngai poninga ya ka te meto an merungin na rota panin mete meton ka upain memerin na pera meitari o me yon chepe e katiri na pe jobi sayo na narungrung pantai kayo ka ko wag be te meton dikira ki kanganga men pipita kini kanon buong kini bes punto wana chepe amon ta kai rota kini kanganga men pipita kini kanon buong naron ta kana kinako imetanuin chepe te tari kan teran au ape siriki anakin te tanu me cheta me metanuin chepe yaki buoka katokan kanganga kai me ka kura iliki urupai na kona rota panin me merin na pera alisti meton ka bunga na ibukini meura ibukin ne yo kana kwa na kauring obisin tararuan cho tapanin pare yo metanung ya pe na kontesua ni katoka kina nakin te tanu me cheta me ni metanuin chepe awa pon ka ngwa kina pete putan no metan di posini e ka kinwa kai Yesa Dialin Youth Association IYA ini kunau ni karo kameruan na ya pong teroron dikirake pawatei eri posin na diay si WKK buang mo imeston na kona naruni kari kirong panan kiripes pakanwan te bukamero pon te kapen iri yaro ikakakokoro ni mone pente councilor tiri ante mosu te kapon takakaro iri yate yo ikawai magien tepe kyo kiripes kaposi kiroi karoki atape wariki anga ya kakaitaw kainte IYA na ko sponsors naron peun to kanika itapo metang Yosua singa menemese tosin trading ini kunau awai te councilor bukin poto kante bukamero ayo Tongorongon tebe asa braceman ni chonga ndi post na warere ken makuri ni wawa ni kapota wa ke meriri kai kana ko te lockdown ni boken de covid ni kota ke makainan chepe esa ndosi wa ke ni kakukuri ya kapes awayo bukin ari warere ke ya ite wa ke ni kakamarua eta ko nakabisinan braceman chonga Shane McLennan pa asa braceman ni chonga na kinang darome ni wa ke ni kamangongo engen kaya nang mwana mga kaukan na metabeya wa chonga kain kawan ni kapene mwana kakamakuriya Esa tautekan na Amerikan tamua ni katawrawa te mais onawa te semari ni mewa te milyon te tara na Amerika ibukin wawa pos ke take tugboats o wawa pos ke papa kataboya ibukin katameruan te poporaw itari dikin na kontiono manua Esa te tautekan wakin na makurian kapuan te tugboats o the landing crafts ariyon kawayang kain kapuak ero ko mananakin kapuay men the Federal American Rescue Plan Act Eta ko jobi sa data pe mekako at the Department of Port Administration. Pakarayan kako me paid kita pe wapon nan o ni kanya no yatan business yon manua wapon na ko yana pe business ni kapene. Yesa na sa te wen nine en John no ku ka kete ko kalis ni kameto Mark Brown pati Prime Minister ngaya. Derong-rong ade ko sa na ko ke menanobis
Mark Brown o ita use Tom Masters pera hini kakatongan kaya sa Mark Brown kari kya na mais meru ya tante nte mani apeni me ngatapo dormi ta kapenen wale wale nta indiri ne ta penga kindo ko Collins o yesa de ko Collins party CIP ni kari kya debu me wo wana kain teka ndrona ki me ana kain teka tenga tangia areste buana bui me CIP candidates as Sunny Williams o Collins United Party e Margaret Matenga yang anak kakaita o Mark Brown na ko ya kain tekawa ibukin na yari nere na koroy o amen na kita peitera. Tungurungon non nape, yasa na Beresens Ukraine, Volodymyr Zelensky, nibukin na Rusa ba yasa nikapunga na the Zaporizhzhia nuclear power plants in wakini yay, anapay ni po kay kama koroy panangan takitini apen na urepe. Ere kita tapuan ni don Rusa na don mes, awariran kurang kay kapwa kakana yay, payasan kariki apa na tapon kakaroy yay na puaka. Naron esa nora ki kiamai sikawa kia wakani metetabuane ai ka san rotaki eta ko Mr. Zelensky panavaya ko antake tena kita usan rusa kia ko waki pa karoi pupuaka nde plantani ya sana pete UN kana kwa na kauring emetwa pate emetwa nte pupuaka nte tabuane ina kona ni kari katekanga ngai pupura ale na kona ndrangin rota ki ai angina pena urepe